Welcome back to Matuto Tayo channel! Again, this is Mom Choripi Sagario Maranyas. Karon, maghisgot kita about sa multiplication and division of decimals. Saan ka nato siya pag-multiply o pag-divide? Okay, but let's start with multiplication. How to multiply decimals? So, we have to follow some steps. Una, multiply like whole numbers. Tendra? I-multiply lang daw nato siya sama sa nag-multiply ta og whole number. It means i-disregard sa nato si decimal point this time. Ikaduha, count the decimal places in the given. Pero pag naana kay final product. So atong i-count, pila day kabuk decimal places ang first nga given, ang first nga factor, ang ikaduha nga factor pila pod, and then we have to sum up. Okay. Ikatulong nga step, put the same number of places behind the decimal in the product. So, og pila to kabuok, no? Og pila to kabuok decimal places, mo put to siya number nga mag-move ta. So, for example, 3. So, 3 times putang mag-move from right to left. Then, a decimal point. Okay. Example. First example, 2.1 times 5.4. 4 times 1, 4. 4 times 2, 8. 5 times 1, 5. 5 times 2, 10. Now, sa next step, sa pag-multiply, addition. Okay, so i-add na to. 4 plus 0 is 4. 8 plus 5 is 13. So, 3 carry 1. So, 1 plus 0 is 1. Then, 0 plus 1 is 1. So, you have now 1, 1, 3, 4. Wait! Dili pa na mo ay final answer. Kaya nga no to, ang sa itong ikaduha nga step. So, how to multiply decimal numbers? Count no, the decimal places sa iyang mga given. So, ang first given, 2.1. How many decimal places are there? Usa. Okay? So, 5.4. 5.4. Pila? Usarasad. 1 plus 1 is 2. Therefore, there will be 2 decimal places sa iyang final product. Kapila ta mo move from right to left, kaduha. So, asa man day ang point karon? Nasa tunga-tunga sa 1 ug sa 3. Now, your final answer is 11.34. Gets? Very good. Ikaduha. 25.3 times 2.4. 4 times 3, pila man? 12. So, 2, then carry ka og 1. 4 times 5 is 20. Plus 1, 21. Okay, so 1 carry ka og 2. 4 times 2, the answer is 8. Plus 2, very good, that is 10. 2 times 3, umanon ka sa 4, so ni 2 na sadta. 2 times 3, the answer is 6. Now, 2 times 5, the answer is 10. So, bring na kag 0, and then carry ka og 1 dito sa 2. So, now, 2 times 2 is 4 plus 1. The answer is 5. And then, add. 2 plus 0 is 2. 1 plus 6 is 7. 0 plus 0 is 0. 1 plus 5 is 6. And now you have 6, 0, 7, 2. Mubalik ta sa step 2 or unsa gani ang step 2, atong i-count ang yang decimal places na sa mga given. So, sa first given, 25.3, pila man kabuok decimal places? Okay, usara, 0.3. So, usara. Sa ikaduha, 0.4 man siya. So, isarasad. So, unsa to, atong i-add. 1 plus 1 is
2. So mag-move tag kaduha from right to left na sad. Okay, asa naman rin ang decimal point? Nasa tunga-tunga, sa 0 o sa 7. Okay, very good. So your final answer now or your final product is 60.72. Wow! Third example. 0.035 times 2.4. 0.035 times 2.4. So, 4 times 5 is 20. So, bring na 0, carry ka og 2. 4 times 3 is 12. So, plus 2, 14. Okay, and then 4 times, carry ka og 1. No? Bring na kag 4, carry ka og 1. 4 times 0 is 0. Plus 1, so, pila man? Again, 4 times 0 is 0. Plus 1, that is 1. 4 times 0 is 0. Now, may naman ka ni 4, proceed na ta ni 2. 2 times 5 is 10. Okay, so bring down kag 0, carry ka og 1. Ibabaw sa 3. So, 2 times 3 is 6. Plus 1, 7. Next, 2 times 0 is 0. Next, 2 times 0, the last 0 sa first given, 2 times 0 is 0. Now, add. 0 plus 0 is 0. 4 plus 0 is 4. 1 plus 7 is 8. 0 plus 0 is 0. 0 plus 0 is 0. So you have now 0, 0, 8, 4, 0. Ikaduha nga step, atong i-count ang number of decimal places. So sa first nga given, pila man kabok decimal places? Naman tay human sa point, naman tay 0, 3, 5. Pila? Okay, 3. Sa ikaduha nga given, 2.4 man siya. So, 0.4. 0.4. Wala na ilain. So, usara. Now, 3 plus 1. Pila man? 3 plus 1. 4. Kapila ta mag-move sa tuang point from right to left sa iyang final product? Kaupat. So, karon from right, move ta 1. So, 0 ang first move. And then, second move ang 4. Third move ang 8. And then, ikaupat nga move 0. Asa ang point? Nasa tunga-tunga sa 0 o sa 0. So, your final answer now is 0.0840. Pero, pwede sad nga dili na nato isulat ang 0 sa last. Kanibang 0840. Pwede na, no? Or you can have 0.084. Depende sa gipangayo. Pwede ra nga wala ang 0. Pwede ra pod nga naa. Okay? Gets? Very good. Now, another example. 27.5 times 1.4. Kabantay ba mo nga ato siyang gi-rewrite, no? Gikan sa horizontal ato siyang gi-vertical. Ngano man, di ba ingon ana man ang ato ang dali nga pamaagi sa pag-multiply og numbers? So ingon ana ra gihapon sa decimal, no? Ingon ana ra gihapon from horizontal ato siyang i-rewrite into vertical. Okay. Mag-solve na ta. 4 times 5 is 20. So ring nan kag 0, carry ka og 2. 4 times 7 is 28. 28 plus 2, that is 30. So, bring nan kag 0, carry ka og 3. Next, 4 times 2 is 8. Plus 3, that is 11. So, manani mo si 4, ni 1 na sad ka. 1 times 5 is 5. 1 times 7 is 7. 1 times 2 is 2. And then, i-add nato silang duha, no? Ang mga partial products.
0 plus 0 is 0. 0 plus 5 is 5. 1 plus 7 is 8. 1 plus 2 is 3. So you have now 3850. Unsa to ang ikaduha nga step atong balikon, no? Ihapon og pila ka buok decimal places ang naa sa mga given. So ang first given usara kay 0.5. So usara 1 decimal place. And then sa ikaduha nga given 0.4 usara sad. So 1 plus 1, the answer is 2. Kapila ta mag-move sa decimal point from right to left? Kaduha. Very good. So, mahimo na dayon siya 38.50. Asa ang decimal point? Nas tunga-tunga sa 8 o sa 5. Asa day nagikan ang decimal point, ma'am? Sa 0. 0 and then decimal point. Kaya nga naman, whole number man na siya. Imo man na siya considered as a whole number. Asa man da ay ang decimal point sa whole number? Diba? Naasa yang right. So, imo siyang i-move pa left, no? Based sa ang number of decimal places. Gets? Very good. So, your final answer now is 38.5. Again, pwede ra nga dili na to isulat si 0. Pwede ra sad nga isulat. Let's proceed to division of decimals. So, ang atuang division of decimals is medyo ang uban maglisod, no? Maglisod kay maglibog. Okay, pero naku i-present ninyong pamaagi. So, first example lahi, second example lahi, third example lahi. So, depende ninyo o unsaon ninyo siya or unsa inyong gamiton. Kay ang point manggod mo ray ang padulungan, no? Makakuha ra gihapon mo sa insaktong tubag. So, depende og asa ka ginahan og unsa ang imong ginahan nga gamiton. Okay, so first, get rid of the decimal point from the number we are dividing by. So, the divisor, no? Dapat ang ato ang divisor naka-whole number. So, kapila ta nag-move or kapila na to siya gi-move nga para mahimong whole number, mo po na ang number or times nga ato pong buhaton pag-move sa decimal point dito sa yang dividend. Sige lang, maghatag ra kong example. Do the same thing to both numbers. Mana kung giingon, no, kung unsa og kapila ka nag-move diri sa divisor nga mamahimo siyang whole number, mosad na ang number of times nga imong i-move sa decimal point dito sa dividend. Example, kani siya una ni nga pamaagi. So depende nimo basin ginahan ka og kani ang imo ang gamiton. 20 divided by 0.5. Solution. Multiply 0.5 by 10, which shift the decimal point out of the way. Nga naman nga mag-multiply si 5 ni 10. Kay, kung imo siyang i-multiply sa 10, mahimo naman siyang whole number, which is equal to 5 naman siya dayon. Diba? Why not 100? Why not 1,000? Nga naman, kang imo ramang goal is mahimo siyang whole number. So, unsa may makapahimo niyang number, ay, kung siyang i-multiply og 10, pwede na. Whole number na siya. May mo na siyang 0. Instead of 0.5, may mo na siyang 5. And then, usa pa, ang yang place value is in tens place. Is in tens place. That's why 10. So, do it also to the 20. So, kung sa imong i-multiply sa divisor, musa dang imong i-multiply sa iyang dividend. So, nag-multiply man kag 10, imot sang multiply yan si 20 ug 10. So, 20 times 10, the answer is 200. Karon, unsa na may forma sa imo ang mga numbers, whole number na siya, which make it easier na to solve, no, or to divide. So 20 divided by 20 divided by 0.5 is the same as 200 divided by 5, which is equal to 40. Thus, 20 divided by 0.5 is equal to 40. Dali ra ba? So, dali ra, very good. Ikaduha nga example.
24.5 divided by 0.5. Kini karon natay table nga gigama. Oh, no, natay table gigama. So, ang atong goal is mahimong whole number ang divisor. Oh. So, asa man day divisor ani karon? 24.5 or 0.5? Asa may divisor? Okay, the 0.5. The 0.5 is the divisor. And then our dividend is 24.5. Now, unsaan gani natuto? Ato siyang i-whole number. Kapila man ta mag-move ni decimal point para mahimo siyang whole number. Kaduha o kas-a? Okay, kas-ara. Sa ato siyang i-move. Ana. So nahimo na siyang 5. So, sa 24.5, kapila man ta dapat mag-move. Ingon man siya, o kapila ka move sa imong divisor, mausad ang number of times nga imong i-move si decimal point sa dividend. Diba? Kas-ara man. So, kas-ara sa ta mag-move. 24.5, nahimo na siyang 245. Oh, ma'am, kas-ara ba siya dahil mag-move? No. Depende siya sa given. Pwede ka kaduha mag-move, pwede ka katulo mag-move sa decimal point. Gets? Okay, very good. So, 24.5 divided by 0.5 is the same as 245 divided by 5. So, atong isolve, 245 divided by 5, what is the answer? 49. Thus, 24.5 divided by 0.5 is equal to 49. Wow! Asa man, ang imong first nga example, ang imo ang gamiton nga way or ang kaning ikaduha. Depende nimo. Ikatulo, divide 0.539 by 0.11. So, more siya traditional way, no? Mo ini siya mo po niya akong ginabuhat before. So sa kwan pa ko, way back elementary pa ko, no? Mag-divide, magmano-mano siya og divide. So karon, basin ginahan mo no nga mo ra gyapon gamiton. So okay ra gyapon kaayo siya. 0.11 is your divisor, and then 0.539 is your dividend. So, the same raman gyapon siya og kuan kanang goal, no? Ato ra gyapon si divisor, ato ra gyapon siyang i-whole number. So, dapat mag-move ra gyapon ta sa iyaang decimal point. Dita katong pwede po siya i-multiply katong pareha sa first example. Pwede po nga i-direct ra nimo siya og move. Move ka. So, 0.11 man, kaduha ka mag-move sa imong decimal point. So, atong i-solve here, yang i-disregard, yapang i-disregard, pwede man sa nga, ay, later na nako i-apply, later na ko magbutang og decimal point. Well, pwede ra ka isa nga tanan, basta dili ka malimot. Pwede ra no, nga i-disregard lang sa nimo sa decimal point. 539 divided by 11. 539 divided by 11. 5 divided by 11 is 0. So, 0 times 11 is 0. 5 minus 0 is 5. And then, bring down kag 3. So, 53 divided by 11. Now, ang pinakaduol nga imong i-multiply is 4. Because the product of 4 times 11 is 44. So, 53 minus 44 is 99. I mean 9. 9, rather 9. 53 minus 44 is 9. So, bring down kag 9. May mo siyang 99. 99 divided by 11, the answer is 9. 9 times 11 is 99. 99 minus 99 is 0. So, now, you have 049. Unsay wala din ha? Ang decimal point. So, ato na din siyang ibalik sa imo ang final answer, sa imong final quotient. Asa gani ang decimal point tapit? Na sa 53.9. In between sa 3 og si
9. Therefore, ang imo asad nga sa imong quotient, asa man ka magbutang sa imong decimal point. So, between sa 4 ug sa 9. By the way, importante nga nakalinya ni siya ha, naka-line up ni siya. Okay, kuan ka nang masayop ka kay ug asa dapit mo man to imong sundon. Ay, naara diri ang decimal point. So, imo ra siyang i-locate and then naraling kasi imong decimal point. Gets? Okay. Thus, the quotient of 0.539 divided by 0.11 is 4.9. Ma'am, nawala lagi si 0 unahan sa 4. Yes, pwede ra kaayo. Okay. Again, wala naman siya value pod. So, mean siya 4.9. It's the same as 4.9. So, I think that would be all for today. So, I hope na napud mo na-learn nga new, no? From me. So, see you next video tutorial. And don't forget to subscribe now our YouTube channel, Matuto Tayo channel. Okay, thank you for watching. Goodbye.